Aldawag, apay di pa na rin ni babay. Ay, tsaka mo alakay. Kano parbangon sa mga minan itinagawid. Ay nawaw, ingkari-inginin Bumtak taon niya sa harap nuang, ngam nakaturog pailaan. Babay! Bumangon ka ditan, aldawag. Day tanto magamin arak ti mapan nakukuan. Imbes ang masapa ang maturog, ta makatulong kumamag kada tao niya talon. Dagita kay dimot ang mga iayab kan ko na. Ayab dan to mga min nga ayab. Iso ang mapaspaso bumot no maminsan. Ay na, abdamag lang kinkwana na ita. Uray ayabanda, no talaga adi na kaya. Awang magkit ti mabalinan dagita nga agay ayab. Wan matkit di Ala, ingkari-inginin iti silid na, taray, aldawang. Masadot tumanan ang sumurot iti talon, nung napudot taon ti darang ti inay. Manang, kwartaman. Ay nawaw, kwarta manan? Basta makita nakmat kwarta ti bagbagam. Anya ak ayabang ka. Unay mo lagi din ni Manang goyang. Ala ka din na, ikan na kong. Basi lang mo ti daw-dawatan. Awang kwartak. Ay sus, di mo ibagbaga ti gasta. Intong kwan, pumayso nga awang kwartam, ali Uhuhu! Arak tumat laang manan ti pangigatangam, sayang laang ti kwarta. Saan? Igatang kong arot iti sapatos ko. Tapno adamang usarak ang mapan agaram Agaram? Agaram nga? Asino nga'y matibalasang amangayat iti artak akasken ka? Awan lat amukon, babay. Agbaliw ka pa'y barang kaya tanda ka. Di mo laam mo Abay, no na-inlove nga'y kanyak di babae. Iyaw, awan mo man ti saritaan. Mang tagagi din. Kat inikan ka mat edin. Sa bali man ng tataa. Pantalon ti ginatang ko iday. Sapatos mo ita. Nan mang tagan nga. Siguradom la nga igatang mo iti sapatos, Tano saan, di kanton ik-ikan. Uwe, manang ko adong dungwag. Anya laki din. Nayunam ata jay original tagatangag. Medyo langina ka jay original manang. Nakita mo ka diti limabas ang motor itay bakay. Wan lakay, apay kaday. Ni Babin sama jay nakaangkas kini Daniel. Aya, jay matla driver tinakita. Jak matan na iropaan tinakaangkas. Tanakaabong mga min iti sakaw. Kita man ti arami di anak mo. Nagalas at alaga ti ugali na. Iti limabas dito batog ti balay. Nakaabong iti sakaw. Iti nakalabasan, inikat ng ti sakaw nga inyabong na iti ulo na. Ay, naglukon na di ababay. Di mo't inikan ni Leslie iti kalman iti kwarta. Wan, tadi mawat iti gatang nakano iti sapatos na. Hawanin Sigurado asaan man nga agawid dayjay aging gaasan ang maibos ti kwarta na. Kwartaman manang Raisa? An-anom ti kwarta, babe. Kano inikan nakakanumo ni Leslie di na minsan nga aldaw. Kasi sa bali mo't kinka amanang. Ay, nawaw. Kun naibuson tindid ni manang Leslie. Nangan anwam nga iti kwarta ading ko. Inggatang ko mo't akalag iti masapsapol ko. Kas kumaitan niya. Pantalong, sapatos, kandag dumapay. At dapay gam na batay, ipanayong ko kumakan niya. Tamangirwarak man iti motor ko. Motor ko nam? Uy manang, mangirwarak ko may iti motor ko. Iso na lang ta, kurang mati kwartak. Iso apa nga asin man, tanayunam. Ay na, apay, saan ka pa ilaang anadidigra aya iti motor? Iso lang arudan tigistay mo nakatayan. Ita, kunam manan amang irwar ka. Ay abaw, aksidente lang, daya manang. Talaga kas ti biyag. Uray kasano apa naganad mo, nugasa mo ti maaksidente, mapanlatta. Saan na balay, tagan anada ko manang. Iso anayunan ti kwarta ka. Nya, iti kasta, makairwarak mo tin iti bukod ko motor. Nagriga mo nga, hindi bumulburod lang, di ta? Kwarta man manang. Awan kwartak. Sige unay din.
Sa nga gaso lang, mat. Igatang ko lang iti mama. Awan nga rod. Unay mo tan. Teta sa nga gaso lang, di mo pa'y maitag, mat. Uray 50 lang harutan. Sige na, lislay. Anyat ko na. Ay, manang lislay ko na kuma. Sige na, kwartamon Awan. Unay mga imot mo. Basi lang mo ti daw-daw matimpay. Kasanukat ulbod ka mat. Kunam agumatang ka iti pantalon ken sapatos mo. Ngam awan mo't makitak abaro a pantalon ken sapatos mo. Apo, at damot Ingatang ko matitintid mo. Uray nga kitaan, ada iti silid ko. Ayan na. Ipakita man nga rod no talaga ka matlaang. Kit ada ijay, ada iti silid ko. Uhu! Ti kunam kit day. Inggatang mo iti arak. Inom yumanan kadag iti ereng ababarkadam. Sa dino ti ayan ni Bobby, nanang? Ay, jakam mo Di pa'y mo't nagawawid manipod na panijay natayan. Ne, apay, asino tinatay? Ni Ibeng alula ni Samuel. Ay, natay gaya mo, day dya bakit? No kasla napigsapay mat. Nabayag ang nagsakit. Ay, kaano mat nga iti panakaitabon na? Nalpasan naitabunan idi kalman. Ay, nawa. Naitabonan? Ngam aging gaita, di pa'y nagawid ni Bobby? Anya nga iti araramidon na ijay? Jakam mo ijay adem. Kano ijayan anagyan manipod na irugi ti lamay. Amangan mat no orayon na pa'y amalpas ti pasyam, ken 40 days, santo agawid. Ay, unay lakit din day dya tao. Awa na talaga ti dengdenggan na. Kaanon to nga taaya nga agnakam. Ayan nga, itay siya tayo danyay. Apa na ibusan? Shhh! Tangaywat mo. Di mo kanu pigsa ang tamadama ti luwalo da di taunig. Impasal diyang dapay layang ti inom. Oho, nagbayagan da talwalo. Itay dapay nga aglulwalo. Labsan ton ti langit, gapu iti kinatidog ti luwalo da. Wen nga da. Nagbayag. Yes, uray kumamang, no di da ipasardan ti inom. Sapay na mag-aanan ti karabukog ko dyan. Makasasata ko na yan. Nan, irwal mo man kini. Umunigak ko maitay mapan makilwalo. Ang kunakit din jilidel na nga iti ipapatay tayo amin. Kunana, dinaldalas ko na tilimwal. Mangilam-laman dami ngamin. Ay no, wow. Ay, imbagam ko adida mangiram
Aglaangan tanadanon ka pa'y diti paradaan, Tata Ador. Apay ka tinor mabalasan ko. Ay kwa, awan ka din nabatbati akarga diti lugan mo. Nay, awan may balasan ko. Sakbaya ka nagkarga itay. Siniguradok pa'y nga awan na bati akarga iti unag kinruar ti jeep ko. Iti ngay taplod, Tata. Awan, naibaba amin na paway. Apay, anya nga min na jaya. Inmawag ngamin ti bayar ko iti ube. Kurang kano ti kilo nga inyawag ko kinkwana, Tata. Ay nawaw, amangan mat no dadael ti kilwan na. Wano, amangan no sikat ti dadael ti kilwan na balasan ko. Ay saan, Tata? Kabarbaro ang tikilwak. Masigurado ka saan anadadaal dayjay. Oho, amangan man no nagkamali ka lang iti palang ikilom. No natnag di nakita ko man. Malaksit ano natin nagkabayatan ti panagbiyahe. At naman Oscar iti taplon. Nakita na ako manubilang. Ay, un nga rod. Sana balin, Tata? Ang mga nung nagkamali akla ang agpaisaw. Ne, nagaduma day takarnin lakay. Sa dino ngay tinagapon dagita. Iya barangay hall, bakit? Da kami tinagluto. Isa pinaspasak mo tin, ati nang isupot kabayatan nga gergeret kami. Ay nawaw, imbag ano awan nakakita kan ka. Awan, di da nadlaw, tayong kabil ko na ako sinibag ko. Kaano kay mananti sumaruno nga okasyon taw mayak mamat. Katuwa na, umay ka intun bigat. Agparte kami man iti baboy. At akano sumangput a bisita nga gapuye munisipyo kan. Ay, wan man lakay. Masapa ak tuman amapan ta tumulong ak mamait. Ay gawa na. Ala, ayabang nga rodan da kita naktatamangan tayo. Ado ti inyawid ko masida. Agpenag tayo nga agsida iti karni ita bakal. Naglukon. Kasano ako rang tikilo ti impaw it ko alaya. Kano naglawag mo't a 50 a kilo amin ti impaw it ko kin ni Adaur. 5 a plastik dayjay asag sa 10 a kilo. Sigun iti bayar ko. Kurang mo't kanon asag sa 10 a kilo ti maysa a plastik. Ay, kasanungay anapasamak ti kasjay. Ay, damagag tuman ni Ador. Imposible mat anat nagdagiti daduma iti taplod ti jeep na. Oscar, isiglot mo man na impag dagiti karga nga inpaw-paw itda. Wanda dador, nakasiglot amin na yun. Nasayat nga ron no kasta. Ano nga mingkat ti umay agsapsapol iti karga na kanya. Nay, apay ka no? Ada ka di mapukpukaw? Isumat ti kunada. Husto ka no, ti kilo na. Sakbay nga ikargata. Angam inton dumanon ka nagiti bayar na. Kurang kanumatan. Anya? Adaya magkasta tata. Amangan mo no mistik ti kilwan na. Isu akasta. Isu nga ron ba't ti kunak? Isu nga inton maminsan. Ipatugot ko man tayo kilwan na. Ta ikilo tayo ba'y. Sakbay nga ikargata. Narigatan, amangan no ibagata akis-kis sayanta tila ko da. Ay wana tata, datapay kitin tidakis, kita talang arudin ta gikarkarga. Huwag garod, ay, makabasbasol ka na taon. Mas dawak man bakit? Iti anya lakay. Tunggal maidiskarga mi kin ni Oscar. Dagiti karga nga inpaw-paw itda. Pagamuan, ada umay ngagdamag. Nwadta ka no nabati wano natin nag-akargada. Katanya kumagay tinakaskas daw iti dayta Ador. San mo't amaliklikan nga dalata mabati akarga nang runa kadagiti pampubliko alugan. Basta awak ngamen. Awan mo't mabatbati iti jeep ko. Nga mapay nga, akarayon da nga umay agbiro kanyak. Makmaksayan ka no ti kilo dagiti ipaw-paw itda akarga. Nay,
Kasano ko maamaksayan ka nakasa ako mag? Malaksid ano naabutan ti sakaw, no plastic ang nakaikargaan dagiti ipaw-pawit da. Saan ba't bakit? Napipintas mo ta plastic sa ako nagijay. Awa mo bubot na. Ay nawaw, nilaag mo Oscar ti kargador mo, sana ya. Wan bakit? Ay kapaliiwam ni Oscar alakay. Ha? Ay, sapay ko mata, nagbidutak lang iti atap ko. Sapay ko maador. Atap mo nga anya bakit? Basta, paliiwam ni Oscar. Diyak kayat ti makabasol. Iso paliiwam ti kargador mo. Agsipot ka ngamin Agbalin ka nga alerto. Tapno saan ka amatakawan asimumulagat, ador. Siputam ni Lili, Norma. Siputam. Ha? Apay ni Lili, manang sita. Basta siputam. Kitaam no niya ti aramidin na. Kaslaad damat sapsapulan na iti kusina ti barangay hall. Panagkunak agsapsapul iti supot. Ni, anya nga iti ikarga na iti supot, mana? Ay kat siputam ha. Dayayon, adan na ala na asupot. Ay nawaw, agisupsupot mo tan iti karne. Nabayagan a pinalpaliiw ko dagita nga agasawa. Kastagayam ti ugali da. Ne, dayayan, insabit nanti insupot na karne iti saan unay nga adayaw. Tunggal adda okasyon dito'y barangay hall. Umayda kun ditulong. Ngamgayam, lalaingan damot tin ti agisupsupot itinuan niya di ta makita da apakairanudan da. Kasta ay manang sita. Wan, naglaing da nga agi take out. Di pa'y lanalpas anangan ti kaadwan. Ngam agisupsupot. Nakababan manipod iti taplod tilugan ko. Magure ka. Bim sugmat tibag na. Kan awang karga tibag na itay nagkarga kami. Kan adamatan awit na abayong. Kano awang muti awit na itay imuli iti taplod. Ay nawaw. Punon samot ti atap ni bakit ko. Sige, tatadaw. Maganda mong tilugan mo. Nakababa ako. Agkita tantulaan ni paradaan. Sige, Oscar! Sige, tata. Aganad kayo ti panagmanehom. Wan! Kita nagtulaan nga ni paradaan, barok!
Kasla damat awit mo itay dimsaag ka. Sa dinong iti nang ipanam ka dagijay. Ha? Ay, dayjay. Pauit damot lang dayjay tata. Indagas ko na iti bayar. Anya ngay dagijay. Ay ko Diyak mo ata ka. Nakasupo mo ngamin. Diyak mo tin kinikita ng agbayso no anya dagijay. Naglako ka. Ngam di mo amaw. No anya dagitin lako. Wala ta pauit lang nga ro dagijay tata. Nakababain mo't ano, lok-lok ataki din. Ay, sa bagay mo't kiti mala, idiskarga ata nga ruday, dagiti karga nga inpaw itda. Sigurado nga agturungan ditaw, dagiti umay mangala. Aywan ata ta, mapit lang nga ron, ta umuli ak iti taplon. Tapno, makadiskarga ata mo't tayo. Panag ko na katpudno ti atap mo. Bakit? Nga, anya lakay. Ani Oscar, ti mangkis-kisay kadagiti pawek. Ay nawaw, sigurado ka? Wan, pinalpaliw ko. Hindi nagkarga kami. Madlaw nga awan karga tibag na. Ngam ididimsaag. Nabnabsog matan tibag na. At dapay bayong agam na. Ay nawaw, anya ngay dimbagam, sinitar mo kumaa. Sinalunsod ko lang. No nangipanan na kadagiti awit-awit na ididimsaag. O kat, anya ngay ti kunana. Kunana mag-apawit ka no dagitay. Kat, mamati ka mat. May gisan ngamin, amok mo't amin ngagpaw-pawit. Kan kabisadok dagiti karga ngay paw-pawit na bakit. Ay nawaw, kat anya ngay ti aramidem, itataam mo mon ngay sugayam ti mangkis-kis tay kadagiti kargayaw. Kasaritat taw, dagiti agpaw-pawit bakit. Ay nawaw, nakadahid mo't amin ang iti istro dagiti sako ang nakaragaan ka dagiti pawit. Anay, kasano akpayan ang makakisay ngay, mukastoy mo't tinamayan da. Awanin Diya akong makaala iti ilakaw. Oscar Barok, inayadam tulaangan abagkatan dagitawan. Sabangamin dagita, kat amangan numalutlot no di mo anadan. Uray dagiti pawit ko, Oscar. Handle with care, wan. Ubi ngamin dagita. Amangan kit din madugul-dugulan da sumangpot iti bayar ko. Di dan tukit din gatangan no kwa. Nilangan tatador ti pangibilinan nyo. Sa anak ngamin na sumurot kin kwa na ita. Nay, apay ngay Barok. At ang ngamin napatig nga ramidag, nana. Ay kasanon ngay dagiti karga may Oscar. Sana bale, tadamot ni tatador manang. Kabailan lang ay karga kan idiskarga amin dagita. Delikado bakit? Tiyan niya, Oscar. Naduktalan dansan, di pa nang kiskisay ko kadagiti ipaw-paw idda akarga. Ne, kasanom kumaanaamuhan lakay. Agkarga ako maitay. Di na itdamot iti istro. Dagiti sako apang ikarkargaan da iti pawit. Awanan Diya kon basta-basta malukatan dagijay. Ay nawaw, Kasla mabain akon. Ama pa ni Diya barangay hol bakit? Sigurado asak itan ti pagistoryahan da ijay. ha? Awanin rupak nga iparanggo kadakuhata bakit? Ay na, suspitsam laang day talakay. Ti kasayaatan nga aramidem ita, mapan ka ija barangay hall. No ka ba ilam akasarita ni Kapitan, di aramidem? Anya nga iti bagak kuana. Ay agkid daw ka iti pamakawan kadag iti tinaktakawam apawet. Kasanok ngay nga aramidan ti kasta bakit? Di ka nakababainan kadag iti kalugaran tayo. Sapay may saak at anod. Awanin ati agtalik kalyak. Ay kat anusam taisumat ti aramid mo lakay. Tinapatag, agkid daw ka iti pamakawan kadakwada. Ibagam adi mon ton ulitan. Awanan ka iti bain, Oscar. Isumat lagayam amakmaksayan dagiti ipaw-pawit ko, tas ikamat lagayam ti mangal ala.
Isupay kunak mo't no sasauran dagiti bayar kaw. Ngam saan mo't gayam, tasi ka mo't timang kiskisay. Nagtalag kami kan ka, ngam kastaki din tinararamid mo. Kundi tulong ka. Kampay ide, di mo awatan ti itad mi atangdan mo. Kunam atulong mon kada kami. Ngam gayam, taktakawan da kami mat asimumulagat. Pasensya kayo, Nana Iska. Manang Norma. Sorry. Pakawanan dak ko man. Ikarik adya akong ulitin pa. Pakawanan niyo ka din ti asawak, nanais ka. Manang Norma. Nasulisog laang iso na aramid na tikas jay. Sapay kumatalaan tayo dahito itinasaya at asaritaan. Uray si Kalili, agbalbaliw kamot kuman. Ne, anya ti kayat mo asawan manang sita. Ay na, di kan agin didi. Amok nga amom tar aramidem ije barangay hall tunggal adda okasyon. Ha? Saan kami laang kat ngagtagtagari, ngam agpalpaliiw kami. Ay na, pudno ti kinuna ni Manang Sita Lilay. Iso nga agbalbaliw kayo nga agasawa sakbay nga adadakdakos ang mapasamak ka na kayo. Kwa. Pakawanan da kami ka din Ikarimi asahanan ang maulit pa Sorry. Pasensya kayo. Talaga saanan ang maulit. Promise. Ay nawaw, una yan, tanagasawaan nyo pa'y magayam ti kasta nga ugali. Itilikudan ti kinasayaat nga ipakpakitam, rinuker magayam ti kaunggam. Saan basta-basta ti mamakawan, Oscar? Iso anasken lang
Anya ti masapul mau. Kwa, umaya ko bumulod iti kwartayo nanang. Manaw ti buludam. Uray 300,000 ko Ay nawaw. Dinakman paglulukwan akas tarude. Sa anak amang lukloko nanang. Pudno ti ibagbagag. Amo maya nga dakas takadakkel a kwartami kin ni tatang mau. Ha? Ay, kimpadas ko lang but ananang. Nungay adda. Ha? Awan kwartami akas ta. Kunak ano gasot lang ti balor ti bulbuludam. Iso adi na magkunumanaw. Saan ta rin ni remote gayam? Apay, pangan anwam ay ti kasta kadakkel agatad. Pang negosyo nanang. Anya kumangay a negosyo dayta. Pang down ko kumay ti van. Van? O nanang. Mga alak iti van tayo so ti ibiyahek. Dakdakkel ngamin ti kita no iso ti manehok. Nang rona no arkila. Ay katagurnong kapay iti kwartam apang down mau. Awan namat nga rod maururnong nanang. Utang atap no mabibiit. Aday ta ka manon, Rudy. Di kan tumo ngamin aggagat. Di kayat mo kat jay panglakaan amin. Ha? Awan ano kasta? Lugi negosyaw. Ay nawaw, nangalaam ngay iti kwarta a pinagdown mo, tapno makaala ka iti Van Rudy. Inutang ko, bakit? Anya! Uy, di ka madanagan. Tasyak ni mang bayad iti dayay. Sana si ka. Ay katrumbang nalaang asika tasika ka nga rod timutang. Iso nga rod, di ko nak, bakit? Masapol nga agdubli kayod ka Ngam dubli-dubli mo ti utang mo. Hulugam sapay mo day taavan iti binulan. Uwan, bakit? 25,000 ti binulan ahulog na. Ay nawaw, pangalaam ngay iti kasta agatad, Rudy. Ay katagbiyahe ak. Ipaarkilak, tapno kumita. Manumot lang nga dita 25,000. Nalaka lang nga mabirukan na ita, bakit? Basta nagagit ka nga agbiyahe. Ay kat gagatam nga rod alakay. Masapol nga awan oras asayangam. Wen ka di bakit? Danag mo na ya. Siyak ti makaam mo. Mayat na ito ang negosyo. Agpaarkila iti van. Nimot na naibing ti agururay iti igit ti kalsada. Sardingak man. Nanaibing, sa dino ti papanam, DJ Ile, baraw, si Kangay. lumugan kayo nana. Agpaili akmot lang. At lang amin arkilak ita. Isa na sapa akmot arimuar. Ay nawaw, ay nagswerte akman tayo. Makilugan akman nga ron, baraw. Wan na. Oops, ay na, agyaman akbarok Nagbayag mat nga ti tricycle lumabas. Itayak pa nga agururay. Masadot da pa'y siguro ang masapa nana. Nang runa kat kastoy ti panawon ita. Agaran pi arbes. Nalamin. Makapasadot ti agpasada ti tricycle ta. Mabasada no kwa. Iwan nga ron Nalulam nga agpaisaw. At ang amin bagyaw iso akastaw Imbaglagan at natsambaan ka baraw. Ayun nga rin nana. May mayat ilogan nga ibiyahe. Ta saan ka mabasa? Aywan at ano pa'y ti may lugan na kunam. Ayun na. Agawid ka din, Manang Nora. Wan Rudy. Makigiddan kayo kanya ko, Manang. Agawid ak matayin. Ay, wan man nga rod ading ko. Apag gusto, ado ti awit ko. Nalawa sama di lugan mo, apang ikarga kadagiti karga. Ay, kit mo na, Manang. Talaga nalawa. Oh, sa dinaw ti anti kargam. Tay, karga kon. Ay, dayjay man Ada iti pwesto ni Nana Ibing. Amin ka di tinakapundo iti mismo kalsada, Manang. Wan, kukwak amin dayjay. Mabitla nga raw, tamapan ko alaay. Rudy, Rudy, agriing ka ditan aldaw. Di mo't kunam nga adar kilam ita. Ay, wala. Alam nasapan-sapay mo't bakit? Masadutak pa yan bumangon. Ay.
Di kag sadot-sadot, Rudy. Laglagi pam ahulugan day talugan mo. Anya ngay ti pagbayad mo no di ka gagatan ti agbiyahe. Manungaal daw adi ka nagbiyahe. Ita, sadutam manan ti arki lang. Ay, mapanak Ang aminton madamdama pa Nasapa pa bakit? Ay naaldawan, Rudy. Nakababain ka dagiti mga arkilakan ka, numaladaw ka. Amangan no urayan da kan. Ay, waka man nagmat nga ron ti agbiyahe. Sumakit ti ubot kan sikat. Agiripirak pa Ay kat ano mo taisula ang matipagbiru kam lakay. Agbisinta ano di ka agbiyahe. Ay, awan nga rod Sapay umadanin sa manan ti Juday ti panagulog mo. Adda ka din na urnong mo. Awan pa nga rod bakit? Kurang pa na dyan. Ay kat dublim pa'y ati aggagat lakay. Di ka agkampante. Tadida kat guyudan day talugan mo dita. No di ka makabayan. Ay, tsak ipalubos bakit? Dakkel tirigat ko di tafan. Nagut-utang aktap no adalang may down ko. Inal daw to pa yung talusakta nagduduguyot mo dagiti pasayros ko. Ay katwan nga min nasken laeng apagtali na edem ti kinalinis ken kinabang luna. Tapno kayat da ka apagluganan lakay. Kapilitan Ala, bumangon ka nga ruden dita Ingka manganen, taagrubwat kan amapan agbiyahe. Aldawon. Ay nawaw, nagganas kat kaya man siyaglugan dito ka barbaro avan mau baraw. Ha? Kat una tata, nakado ka man siguro niti arkila man ya. Ha? Basit nga ro tata, medyo kimapsot ti biyahe ita. Sana kasi di namin sa nabulan, napigsa ti biyahe. Ay, kasta seasonal ang around. Uwan tata, at daragiti gundaway ang napigsa, at damat gundaway ang nakapsaw. Ay, talaga kasta baraw. No, ang negosyo ka, kasla kamot lang makisugsugal. No, maminsan, mangabak ka. No, maminsan, maabak ka. Ha? Uwan tata, husto ti kinunayaw. Kumusta ngay mo, ti panagbiyahe manakaw? Mayat matlaan ka day, ti ko nam anegosyaw. Medyo kimapsot nga ro di taabulan na. Diyak pa yan makaornong iti panghulog ko. Ay nawaw, kunak man no kunam amayat ti kita dita, nang runa no adda arkila. Wala, mayat, hanggang saan mo't nga ro nga inal daw ti arkila. No inal daw ko man, makaorno nga kadagaws. Kano inal daw sa amag nga day luglugan mo akalugaran tayaw. Eh? Manungay ti singsingirom kadakwada. Awan na lang. Libre. Diyak ina singsingiran. Ay nawaw, kaano ka pa'y anagbali naman nagtulong anak ka? Ha? Singirom ida tadida mo't makaaway no awan ka amangilugan kadakwada. Agbibiyahe ka nga ron. Di rumbang nala nga agsingir ka iti pamasahid ang agluglugan. Ay, wala niya. Apay adyak na panunop ti mga singir kadakwada. Ginangganas kumatlangan tinangiluglugan kadakwada. Ay kat ginanganas damutan at tinagluglugan itilugan mo talibre magayam. Ay nagswertidan ngay. Singirak tuman ngagpayso ida nanang.
Pigsa na matintito daw. Huwag nga raw. Uray ko maano tudulaan. Ngam saan matan, napigsapay ti hangin na. Nanang, tatang, kitaan nyo, adamat in-post da iti Facebook, anargaay dito barangay tayo. Na. Ay na. Ay sus. Sa dinungay apandaday ta anak kaw. Diyak mailasin nanang. Amuyo matasag paminsanak lang nga agawid ito. Iso adyak unay kabisado ti dalan. Nan, kita man anak ka. Adto'y tatang, Iti mismo akurbaan sa kabay ti eskwelaan da ito. Nga ato basay ti barangay hall. Ay asidag nga ron ay iti balay ni kagawad istaw. Gusto ka ba kay? Saan ama kapag nadagitilugan? Gaputan na gaburan ti kalsadang. Bareng ano ikatenda-adagaw sa tapno sana makadisturbaw ka na iti biyaheros. Bareng atatang. Maaksyonan ba't siguro adaagos ni Kapitan? Kapitan, apay no bulldozer mo lang ang tinargaya daga. Narigat namin no mano-mano. Marigatan kami ngagpala. Sumakit ti sikat. Sikan ati mang bulldozer kagawan istong. Ha? Kunak, sikan ti mang bulldozer, not the bulldozer mo. Ni Kapitan Moy, amumat nga wan bulldozer kaw. Good siyak. Amumaya nga the bulldozer kaw. Ha? Ay kwa, sigan ati siyakon, tasikan ti Kapitan. Kat si kamatan ti mga ipamuldoser itinarga ay adaga. Ha? Lunay ta kumapanagrik-reklamom kat nagpalakan. Di nakaano ka kuman. Ha? Di Kapitan Moy, di na laamon ti maangaw. Kung kunaklangot na siya. Agawa amkit di tagpala. Tapno adamalpas. Di ka reklamo a reklamo nita. Makarengreng. Nay, kasla itaklang ang makita ni Kagawad Rosa amari sa laing. Ay, talaga nga itablaang amakita amaray. Taitalaang matasumangpit mariseng. No kasta, kasangsangpit na laang. Wan, kasta day ta kagawad. Saan tula sumangpit intong dandaning ti pangaldaw. Ay, nawaw. Kita nagdiritsong iti kusina. Sigurado ang mapanagkalong day jayon. Ay, oo, na yan, ti kasta nga ugalay dagita barangay officials tayo umaray. Awan sa matin limpyaw. Naku namon maray. Talagang awan. Taimbes apagwadan ti aramiden da. Saan mo tapakaibabainan? Ay, nawaw. Sayang lang dagiti butos tayaw idi napalabas nga eleksyon. Husto ka maray. Iso nga inton umay nga eleksyon. Amu tayaw ti aramiden tayaw. Ay, wan amaray. Kahit mangantayon tanay pangal daw magaya man. Umay kayaw ta mangantayon. Oh, makita maray. Iso pa yun ti makaununa nga agayab-ayab amangan kat kasangsangpet na laeng. Ay, nawaw. Naglukon day ta Kagawad Rosa. Kasla isumat, hindi naglutaw. Talaga akas ta ti ugali na day tamaray. Kanayon akas ta ti aramid na. Iso nga ita, amumaun, amumtumeten ti aramidam, inton sumaruno apa nagbubutaws, maraisay. Kapitan, amangan no ada ekstrampay di ta kwarta. Bumuludak man pay. Naabaka nga men. Sana balay. Isublik mo ang adagos apaman ang mga bakak. Manaw ti buludem. Uray 2,000 laang, Kapitan. Antoy Kagawad Rosa. Agyaman na, Kapitan. Isublimot lang nga tapno adamot pagpuunak no bilang tamaabakak ditoy. Wen, Kapitan. Di ka madanagan. Isublik nga isublay. Promise. Yala, pumanaw ka nga ro ditoy na. Di nagdisturbuan tanay. Agsuswerte ak.
Uwen, kapitan, kat agyaman akmanan. Good luck. Utang mo na ita, kagawad Rosa. Bayadam nga awan kurang na. Uwen, kuna lang nga din. Unay kalakid din aya, kapitan. No kaya mo di subra pa inton isublay. Malala. Pumanaw ka nga ro dito yan. Di nak malasad. Imbaglangan ta nasabat ka na saling. Ah, Panggap naksapay kit dialiklikan nana. ay kuha, saan mo balasang kau? Kasano nga iti utang mo iti tersenak nana. Nabayagan day jay. Kunam nga agbayad ka lang adagos. Ngam, saan ka na nagpakpakita apulos? Ay kuha ngamin balasang kau. Diyak pa'y ngamin naawat titupad apagbayad ko kumakun ka. Anya? Kayat mo asawan nana. Ti maawat mo atupad, tinamnamaam apagbayad mo iti utang mo iti tersena? Wan ko mabalasang kau. Ngam ti pare kau, aging gaita kat awan pa'y laang ti jaski atupad. Ay nawa, di yu pa'y laang naaw-awat, ngam inyutang yon? Kasanon nga inusan kayo matgayam amaikan iti ururayan yu atupad nana. Ay katurayan tayo abalasang kau. Di ka kadisingir asingir tanay. Diakon makapangpangan gapu iti kinaado tag singsingir kanyak. Di kagdanag, tagbayad ak tumulaang. Diak itarayan ti utang kukun ka. Inutek abayadan sunya balasang kau. Anya nga bit-bit mo na kasilupin, kapitan. Karne ti baka, kagawad. Ay nawaw. Atoy. Inkailuton, tapno da pulutanan tayo inton malam. Ay, iwan ang kapitan. Anya nga aluto ti pamayak. Ay ket, kasi ti sigod alut-lutuam kagawad. Aramida mapinapaitan. Aringlado, kapitan. Sige, ayapan nakto inton maluto, ay. Iridip ko man pa ibiit iti opisinak. Napuyatan ak ngamin. Apag guston to inton sumangpet na iti daddo mapay akakadwa tayo. Bun kapitan, ringan kanton inton sumangpet na. Kumusta nga iti ururayan tayo atupad marisaleng? Awang kadipay? Ay na, awan pa'y nga maray. Mangipasubo day tatupad. Apay matanak ko ng tikas tamaray. Kasanaw kat impasigurado mo ni sekretary ang maawat tayo adagos day tatupad. Ang maging gaita, awan pa'y laang. Wan nga roda. Wan no. Inwaras dan ngam santa karaman. Ay saan na mabalin amaray? Masapul ang maikanak. Nga main nayutang kunday ta akwarta. Ay nawaw. Nayotang maun, ti maawat mo pa'y laang akwarta maray. Un maray, iso ang masapul nga iwaras da day jay. Tano saan? Siya kun amis mo ti mapan agreklamo iti munisipyaw. Ibagak tar aramiden da iti barangay haul. Maitured mo maray. Ay katuan na. Apay kit din asaan. Ibagak ngar aramiden da asugalan ken inuman ti barangay haul. Iso adid agkam-kam malay. Sana siya tilukluk kunda. Tamangan no agpiang-piang ti langit kendaga. Ket makakita da iti adu
Ops! Sige, panatam! Ops! Sige! Tiram kita! May sabay! Ayos! Ay na, wow! Nagpigsamot ngagpaiso ti Manok mong Tomas! Mga baktang sa ngagpaisaw Shh! Tagtagari, tata! Amangan no masuron na iti kaabay ta apimbos ta iti may sa amanok no mangyag dati ibagbagam. Wala niya. Naidayan, sinugod naman ang ti kalaban na. Ops! Sige! Yun, may salangan! Sige, tiraam! Yun! Nangabaktan, tata! Nangabaktan! Ay nawaw, nagadumat ti kwartam lakay. Nangalaam ngay iti dayta. Nangabak ti manok ko bakit? Napanmiin dayo itay kan Tata Pedro. Hinawaw, kat manungay ti inabak yaw. Dakil mo't abakit. Nagbingayan min kan Tata Pedro. Sa bali pa iti nangabakan na iti pustana. Ay nawaw, nan mangtad ka man nga rod. Ato'y bakit ni? Ha? Daytoy laang? Kurang Nagadupay laang de tagum-gum-gumam. Ikang kan tumanen ton maibos. Idulin ko na ito, tapno adan tumat duk-dukutin ta inton maibos ta. Nayunam nga rod tapno masukatan mo't dagiti inggat-gatang ko iti mais ken bitamina dagita amano. Ay nawaw, pakurangan pa lang ayatintad ko. Husto mo't tapno adamot idulin ko. Kwarta tamot lang na ito'y idulin ko laang. Kurang nga rod. Nan, nayunam pa'y iti 2,000. Ay nawaw. Ay, Jaske, agmalmalasaksa. Itayak pa'y amaababak. Diyak mo lamang abakang. Agpada ta amaray, naibusan ti puunak, ngamjak mo lamang abakan. Ay, nawaw, talaga akas ta ti sugal. Adda oras ti panangabak, adda met oras ti panakaabak. Ala, iwaras mo nga rodon ti barahana na. Ay, kaagtaya kayo pa'y Taya! Daytoyin ti tayak nana. Adto'y matitayak. Ala, iwaras mo ti barahana na biring. Okay. Manang Andrea, agtaya ka kaday. Yahoo! Manang Andrea! Anya ti labas iti rabi Rowena. 12:18, Manang. Ha? Ay, nawaw. Pungkit man ang tinumero. Husto kat di ko nakarumar ti 12. No apay mo't atresi pay laang timparis ko Ay, sayang. Ay kat agtaya ka manin Manang. Barang mga bakkan. Nan, kita man tabukatil mo, Rowena. Adto'y Manang. Ribisa remon. Ano ba si Grabe, Rowena? 12:18, Manong. Agtayakan. Tapno mga bak tayo. Agtaya ka mat, lakay. Uwan man, Anya nga iti numero. kursunada ka, ti 14. Tayak man ti 14:28. Isurat mo iti papel mo. Okay, 14:28. Oh, aday ta, naisurat kun Manong. Manungay titayam. 500 pesos. 500 pesos. Okay. Sika ngay Manang Andrea. Daytoy mat ti numero, Rowena. 5:24, 13:29, 14:23. Apay nga, di mo pinasurutan ti numerok, bakit? Pasurutam tapno mga bakta adwa. Ay, jakmat kursunada ti 28. Sige, pasurutak man ngagpaisaw. Inayon mo pa'y nga rod ti 14:28, Rowena. Tayaak man iti 300 pesos. Ariglado Manang Andrea. Sapay ko mata mga bak tayo inton madamdama. Ay, wala. Pangabakan da kami, tanay. Dakkulan tinay tayamay. Ay,
nawaw, nagdakkel ti pangabak ta iti wedding lakay. Wan nga ron, bakit? Ano, sa bali at talaga no, agsuswerte ka niya. Nagado ti dumawdawat iti balato. Wan nga ron. Iso nga ipampaminsantan. Ti anya lakay. Ti ag-blowout ah. Ha? Nung amin kwarta ti itid ta, malugi ta mutten ah. Iso nga agparti talangan. Tasata, iyayab ka na iti kalugaran tayo. Total, adumot ti tarakan ta ababoy. Kayat mo asawan, agpas kanta? Pakananta dagiti tao, kasjay? Wain baka. Ay nawaw, abak mo mutin ate agkapitan no kasta. Ha? Ay ka una. Nasaysayatan ti kastaan na panunod ko. Ngam ti kam amin inday ti kwarta. Pakanon, kan painuman talangan ita bakit? Ay kutsi ka nga rod, alakay. Ay, awan lata. Naabakak manan. Agpada ta amare. Agmalmalasak ita. Madinsakit dito nagpwistuak ita. Ah, ay kalalaingan nyo ngamin ati mangipataray iti barahayaw. Tapno di kay maabak. Di kay tinag at tinag. Huh? Agsasaur kan samit na nabireng. Sasauran da kaming samit. Apay ngay asika akanayon ti mga babak. Wan nga ron ah. Ay nawaw. Jak ugalay ti agsaor. Babalasan ka. Talaga siguro nga oras mat at ipanangabak ko ita. Unay kayo laki din aya. No agsasaorak di awan ko man ti mayat makiayayam kanyak. Sige nga raw, tuloy tay ayam. Oh, oops. Oh, ay dayta. Maudin day ti ataya. No maabak ak pailaang, no bigat tumanang. Tani, rabi magaya mo. Panagaapunan. Uray siyak, maudin day toy. Sa bagay, uray siyak, makaturturog ak metan. Kanabanogan ti ubat ko ang nakatugaw. Nasakit pa yun ti sikat ka. Kayat nan ti mayon nat. Mala, agawa am nga rod nga iwaras ti baraha, nana. Matagtakan kami nga agur-uray. Ay, wala. mawunan. Ulit-ulit mo't asok-suksukan. Iwaras mo kay Ding. Umayan. Ay,
bisina kon. Napanuga ka nag-repair. Awan. Nay, apay nga. Apay di ka nagluto. Anya ngay ko mati ilutok. Kat awan nga rod ti may luto. Awan igatang ko. Ha? Adutin na poy, ngam awan ti masida. No kayat mo, si daam dagita makinaagin at gatang mo. Ay, nawaw. Imbis na un-una ti agpalingki, tapno adda kumamad si daan ta. Saan mat? Taun-una dagita makmakina. Ay, makapasuron. Sana bale, tamasok at ang tumot lang dagita iti dakdakkel pa ya kwarta, bakit? Ay, katiso ah. Urayan ta, amadanon day ta akan nito. Ngam no ita, ano sampay laang timangan nga awan sidana. Agsida ka iti tamudo, Jimmy. Bakit? Ilakok sanjay truck. Anya, apay nga ilakom ngay? Anyan tungay ti usarem apag-deliver no addan ton agorder iti darat kas kada simento. Sukatak iti baro. Baro atrak kasta ka de? Saan? Van. Van kunam? Ay nawaw, makakarga ka nga rudmet aya iti darat kas kada halo black no van ti kunam nga isukat maw. Ay kat saan akong angag karga iti darat kas kada semento no halo block. Tao ti karga ak bakit. Tao? Uy, ipaarkilak. Wano saan? Agbiyahe ak. Ay katadakin kadaytan na Jimmy. Sikat ti makaam mo. Tano siya? Awan amok kadagita aluglugan. Ay, hanya te sirip-siripem di tali ja. Ha? Ay kwa kardaw. Kit-kita nga rod tilugan da dita karuba. Kaslaawan mo't dita nakaparada. Awan ata nasapa rimwar. Agin nagaw pala ang tisip ngat kan lawag ini rimwar. Ha? Kasanom ko mga amaw. Apay, pinalpali umaw. Ay, di nakman ipadpadakan ka. Aday talag sip-sipot iti karuba tararamidan na. Kahit kasanom nga rod nga amo anasa pa arimwar, no di mo pinalpali alamhan. Madama nga agpakpakanak iti manok iti limabas. Iso nakita. Husto mo't kit di taawan ti lumanabas. Awan ti paandar a paandar iti lugan. Sapay borboran na nukwa, makarangrang. Hinka kitaglutan. Sana na tagsipsipot tararamidam. Saan anasaya at kastang ugalim, Lydia? Mangibabain ka. Ay nawaw, katsika, napintas mo nga rod ti ugalim. Ay, awan imbaga kakasta. Ngamjak ugali ti agsipsipaut. Imbis ngagtrabaho ka. Saan? Taday talang mo't itis mismo ti asikasuam. Nagalas nga aramed. Kumamot ano saan ka bakbakitan. O Dindong, kumusta? Damag ko chimamba ka kano iti natag. Ay, saan mo tunay, Manong Jimmy? Ada mo ba sila? At least, ano lugi? Nasubot mo't basit, ti puunan. Ay, kat nasayat nga rod ano kasta. Wan Manong, gatang mo, jay truck ko. Ibargin ko kan ka. Ha? Ay, gatang ko mga awan mo't panganan wakiti truck, Manong. Ay, kat pag-service mo din daw. Wano usaram nag-deliver ti natag. Ay nawaw, di mo't makaaram ti truck, Manong. Tay ko makutsi tapno gwapaw. Ha? Ay, makaaram ka mo't laeng no truck din daw. Pilyam nga mintay babae praktikal ngagpanunot tapno truck ti kayat na akotse. Ha? Ay nawaw, balasang ti kayat ko, Manong. Jay press. So, kotse nga ron, ti may bagay kin ko na. Di pa ikot, bagkatabalasang tiyo masidag, no truck tialaak, ha? Ni, adamat ti truck di taruar. Kunak man no nalako mon, Jimmy. Awan mo't nga ron maya tamang gatang bakit. Isa bay ampay la dita.
Usarik to inton adda agorder iti darat. Akin kuko ngay nga ron, iti van nga insangpet mo. Van ni pare Joseph. Inyawid ko ta ipapatins oil na. Ang kunana nga rod nga laklako na. Napintas pa, saan ka day? Kayat mo ka ni ta gatangan tan. Ay nawa, no agsao ka, kaslaado ti kwartam. Ha? Ti kwarta, mabiro kan bakit? Unay kalaki din na ya. O niya, kayat mo. Kurso na dakit. Napintas pa'y ngamin ti makina na. Saan laray ta? Nainot pa'y ti gas. Kita am ti nagkanruar na. Nalinis pa'y. O, saan ka day? Di mo gatanganan. Par kilam no iso. Ta isupay apagbirukan na. Isumad nga ro ti kunak bakit. Padasag man mati agbiyahe iti van. Tapno saan lang atrak ti man manihok. Alakit si ka. Awan mat kit iti kastay padasan. Anya iti amuta. Amangan mat no iso ti kaalaam. Di kat nasayaan. Nimot na nalidya ti agur-uray ti lugan iti waiting shen. Ay, isar ti Macman. Nanalidya, sa dino ti papananyaw, adumat ti awityaw. Ay, kwa, Jimmy. Agur-urayak man iti tricycle apang ilugan na kadagiti pinurkis ko, alakaw. Kasta ka rin? No kayat yo, siyakon ti mangkarga ka na kita. Ay, kwa. Ay, sanong. Ada inawagak at tricycle. Sigurado kayo? Sapay umayon ti tudo. Amang ano, mabayagan pa ti tricycle as sunduyo. Imbag nito, itan naka-safety kayo. Saan kayo ang mabasa? Adayo ang nalawlawa ti lugan ko, nana. Mabit lang, tabumabaag. Siyakon, timang karga ka na kita. Iti kasta, makaawid kayo umutay. Ay, nawaw. Napintas mo nga agpaiso to'y fan ni Jimmy. Naindig pa'y titaray na. Saan akas kadagiti na dumaakalampagan ti andar na. Napintas. Nalinis pa ya kita. Kasla ka barbaro pa'y mo. Oray pa'y. Hulugan tumulaan. Awan matlat serbina. May mayat kumaanukas. Tapno awan ti pakasarsaritaan. O, nana, okay kayo kadilang dita? Ay, kwa. Uwan baro. Okay, aklaan. Nakadanon tayo, nana. Ay, sigay. Ibabam lang nga ruta ang dagito'y karga. Jimay. Wala na, abit lang. Manungay titid ko apamasahe. Nakailatan na. Sa anak mo't kat nagsingsingari ti dakkel. Adtaw. Agyaman na ka. Awanan nyaman na, nana.
Anya ti aramidam dito balay. Kahit kayo lang ang makasarita, tatang. Kaya makasalagdardaras kayo, Mike. Mapanak dita barangay hall. I-release dati si Milya kan abono itasan ka day. Wen, iso na lang tawan mo tinagan yung tilistahan na kiti makaawa, tatang. Ay, nawaw. Kasano na pasamak day ta? Kit nagpalistaak, Mike. Nusyak dita kayo. Saan kayo namapan, tatang? Sayang lang ti banogyo. Kasano pa yun day ta? Sa pa'y iso day jay tinamnamaak nga imulak malay. Gumatang tayo tulat ng tatang. Awang mo ti maaramidan tayo. No saan da tayo nga ikan? Ay, sayang. Di balin na, tatang. Di balin asaan tayo makaawat iti ayuda. Basta agswerte tayo lattaw ma. Agpailakin ton bigat. Mapanak gumatang iti imulami. Igatangan kay tulatan. Nakamisuot kamat nga imay, Marilinda. Ay, husto ti atap ko, Mari Kunching. Saan kami manan ang makaawat iti ayuda ita? Nukas na, at dagaya man listaan. Wen, adda. Naimbagkan ka, tadanagan mo, Mare. Ah, pudno, Mare? Wen, adda tinagan mo iti listaan nga inpost ti barangay hall. Da kami ti awan. Apay ka no. Ay, jak man mo, Mare. Mas daawak. Tajay da dumaasaan mo't nga gargarden. Isuda pa iti addanagan na iti listan ti makaawat iti similya ken abono. Da kami nga aggar din ti pagbiyagan na. Saan kampay mo ta mapagasatan? Oo na yan. Apay mat nga ikanda dagiti saan nga aggargar din. Day tangarod, Mare. An-anuan da nga tangay ti maawat da. Katawang magarden da. Agpaila kita halinda bakit? Anya ti aramidem ijay. Mapanak gumatang iti imula ta. Awang magayam tinamnamaan ta. Ay una. Nasaysaya at pailakay. Paunay mo't dagitang opisyal. Datayo mismo agar din ti pagbibiyagan na. Awan ti maawat tayo. Ay, sayang nga rod. No saan matlang amay mula dagiti inwaras na. Barang makita ni Kapitana ti kamali nga inaramid da. Anya nga tatiin kastada ang nagpili. No asino siguro ti amamuda. Agam, anya kay nga rod. Awan ti maaramidan tayo. Ala, agsagana kakit din no agpaili ka. Tapno saan ka marabyan. Wan bakit? Irwar mo mutan ti kwarta nga igatang ko. Adon samot ng tigumurakan ka, Kapitana. Ay nawaw, apay ka no. Gaputa saan daan nakaawat iti ayuda. Ay niya ko matipagsakitan tinakam da. Kat saan damat adi surfing. Agreklamo dagiti gardinero asaan anaikan, Kapitana. Nasakit tinakam da, taawan tinaawat da. Ngam dagiti daddo maakalugaran tayo nga awan met ti garden da. Isuda pa'y tinakaawat. Ay kasta talaga. Swerte da. Anya? Mabalin ka di, Kunching. Sana kum conformity salsaludsodam tabi siya. Kas makita mat, ado ti kliyente. Samaysa, nalpasan da ita. Naiwaras min amin nga ayuda idi pa'y kalman. Ibagbagak na ang mat, Kapitana. Di kay agungat Indanon ko laang tinangag ko tapno aware kayo. Ada ka matgaya man lakay. Agkapika ka de. Saan pa'y bakit? Anyat na pasamak. Apay akasta tilangam. Kastoy ngamin bakit? At dati nakaluga na ka-beneficiary iti naiwaras nga ayuda iti kalman. Kat, Ilaklako da ti ayuda anaawat da. Diyo duma, ije parataan. Timot duma, ije sentro. anya? Sayang mat. No saan da gayam nga imula. Saan damot gaming nga gargar din? Di ilako da, tapno at dati pagkwartaan da. Saan damat gaya makasapulan. Sa pela ko ma, tadda ti mangidanon kan Kapitana. Barang makaamiris mo't day tatao. Istoryal tuman ka ni Mari Kunching tinakitam lakay. Isunto ti mangidanon ka ni Kapitana. Close kayo ka ni Kapitana. Saan ka di Mari Kunching? Apay ana sa ludsod mo, Marilinda.
Wen tada nakita nila kay ko idikalman, di nagpailay. Anya tinakita na, Maray. Ilakla ko kanumot, dagiti daduma ka barangayan tayo ti similya ken abuno anaawat da. Anya? Masigurado ka dagiti naikan nga awan met garden na tinangaramid iti kasta, Mare. Ay, nasken amaamuan ni Kapitana ti may papan iti day taabanag, Marilinda. Idanon mo tuman ken kuana, Mare. Saan dagaya makasapulan day tanga ayuda tay laklako damat. Sige, ibagak tuken kwa na no lumabas manen iti paraangan me, Mare. Pudno ka di tinadamag ko. Daw anak ko. No may papanday tayo ti similya ken abono, mainla ko dagiti kalugaran tayo ang nakaawat. Husto tinadamag yo tatang. Anya? Ket no nakita nga ilaklako da dagiti naawat na nga ayuda iti paradahan. Iti duma, iti sentro. Ay nawaw. Pinagbalindamot ang negosyo. Kasano nga gamin tatang? Kamali tinaging warasan da kapitana. Agasong nga, tauresan agar dinero ket nakaawat latta iti ayuda. Dahil tatiriga na. Isasan nga epektibo dagiti programa ti gobyerno no maminsan. Ta sa bali mo tagnumnumar. Saan ang mausar tinakaiplanwan na? Putno launay da tatang. Wingayam, nakagatang ka ka din iti similya. Wan tatang, isutin ko. Agraman ti pawit yo.
Ano nga minan titawan ni kasinsin Lovely tanggal? Ah, 28 na. 25 ka no, matimpos na tawan na iti Facebook anggal. 28 daan ka na kan. Wano, ibay na lang siguro ti hustong edad na iso kasjay. Kasaritak ko man ti kasinsin mo, may papanit iday tabanag. Sana nang kay, ang mga no panunutin na bibiyangan tayo ti biyag na. Nasaludsod ko lang, tanda mo tinagsaludsod kanyak. No po no 25 timpos na. Nalawag ang agulbod. Saan ang nasaya ati agulbod anya? Nukas na, nakasaritam ni Albert akasinsin ni Lovely manang Juliet. Wan. Anya ngay timbaga na. Siyempre, gusto ti bilang ta. 28 ni Lovely ita. Saan at 25? Amo manang, sigurado ang nasakit tinakam da a Lovely kan ka. Bayam nag-react tayo laang mo't itinakita tayo nga in-post na. Saan mo't nasaya taluklukwan na ti pada na tao? Di na siguro kaya't ti bumakit Iso asaan amanay na yunan ti taon na. Feeling ubing iti social media. Sanda tayo ama pabasaw, iti kastoy a reaksyon tayo. Tamadlaw mga gululbod. When matkit di Sigurado ak asaan lang adata tinakadlaw iti dayta. At damot lang ang dagiti daddo maakalugaran tayo amas daaw. No apay at 25 ti imbaga na atawan na manang. Ngamjak mo tin mabirukan ti comment da. Ang mga no indilit adagos ni Lovely. Isuplik man to, binulod ko planggana yaw, Juliet. Agyaman aklaw na yata tatunyong. Saktirong pangagyamang kang ka. Aywan kaya. Adto ti pasit amakan. Naimbaglang nga dati, maramanan nyo tinsaganan ni Lovely di kasangay na. Ay na, agyaman aklaw na yata ta. Aywan gayam. Mano nga minan ti tawon ni Lovely ita, tata? Ay nawaw, 28 na. Kunak tumay. Apay ba nasaludsod mo? Nakuna na ba ngamin at 25 na laang, tata? Ay, 28 na. Ang katawanan na lang, magkinibibya na kasinsin mo. 28 na gaya mo. Noon niya nga tati makagapo, masapul nga agulbon iti social media. Agtugaw ka man, tagsarita ta, Lovely anak. Anya ti bagam tatang? Puno ka di tinadamag ko. Ay nawaw. Anya tinadamag mo tatang? Ibagbagam ka no, mga 25 mo lang. Ha? Agdindinamag, hindi to'y barangay tayo nga gululbog ka. Sino mo tinakadamagan yung itikas na tatang? Awan mo't Facebook yun? Nasaludsod mo lang ni kasinsin mo nga Albert, hindi birthday. Sang kulang nga naibagaking ka. Anya? Amo manak ko, sana nasaya at nga gululbog ka. Ha? Talaga makangag ka, nukas talang ti arabid mo. Ibagada pa'y na feeling ubing kay ti social media. Oh, Lovely. Ada ka di masapul mo? Ay nawaw. Agin di mo kapay lang mat di tama ng Juliet. Nasakit ka di tinakam mo kanyak. Saan ba't nga bin amasapul nga comment kay tikas dya iti post ko? Papansin ka mat. Oh, apay. Saan ka di apod no? 28 mon? Apay ayaman nakibiyang kalaunay. Ammom Lovely. Saan anasaya at nga agululbod ka? Iti social media pa'y mat. Iso nga rod mati kayat ko. Anya ko matibibiyang mo. Ay na, luk-lukom la ang tabagbagim. Sa maysa, saan la ang asyak tinakadlaw iti dayjay a post mo. Uray dagiti kabarangayan tayo. Mas daaw dan. Agasam nga ita ibagam at 25 mau uray saan mat gayam. Dayta ti paglaingan nyo. Ti makibiyang iti biyag ti sabali a tao. No kastala ang ti aramid mo. No nalaing kang agulbod ay awan na Ada talaga ti manggagmaw. Kentap no ibagakken ka. Saan anak kababae no 28 maun.
tinakababaen, kat no agul-ulbod ka, tapno laang agruprupa ka nga ubing pay. Nasalaw ko ni Lovely di tadalan itay. Dito'y ayan mo ka di tinaggapuan na manang Juliet. Wan, kas taunay ti unget na. Naimbag man ta saan na ka nga impungot. Saan matkit day? Nangagkumatlaan nga iso ti pagsasaritaan dagiti marites dita waiting shed itay. Ag dinamag nga rudan, dito'y barangay tayo ti kasta nga aramid na. Feeling 25, buray 28 nan. Anya nga tati maalan ano agulbod iti social media. Bagi na lang at iluklok ko na, iti kasta nga raramidan na. Naimbag ko mama, no di nasakitan, ti may bagakan kwa na. Imbis a pagnakman na kuma. Sa di nung tinagapam ka, Sinsen? May saka mat albay. Ay nawaw, anyan napasama kaya ka, Sinsen. Adan sama nakaapam dita. Di nakpakibibiyangan, mabalin ka di. Anya, Maan-ano ko maaya, no ibagak at 25 ko lang. amom ka, Sinsen. Saan mo't anak kababain no ibagam ti pudno nga edad mo? Isungarod man ti kayat ko. Narigat ti kasta ka, Sinsen. Mano atawan ang tinapalabas. Ngam saan mo't tin ananayunayunan ti tawan mo? No siyak ti sika, i-edit mo nga minin day di apos mo. Iti anya kumaga po? Ay na, ano dagiti kalugaran tayo ang makakita ka, Sinsen. Mas daw pa yung didagduma. Tanya kumaaga pong agulbud ka pa ilang.